U svijetu je u upotrebi oko 6000 jezika. Čovjek je društveno biće koje putem jezika izražava svoje misli, svoja osjećanja, poruke, ali ih i prima isto. Jezik jednog naroda je jedan od osnovnih konstitutivnih elemenata svakog naroda, koji se razvija kroz istoriju i u tom evolutivnom procesu postaje bogatiji i složeniji. Identitet i istorija jednog naroda čuva se u jeziku. On je zajednička tekovina čovječanstva, tako da svaka zajednica, ma koliko ona brojčano bila, ima svoj jezik. Jezik je, dakle, temeljna značajka svih naroda, jer se po jeziku jedan narod razlikuje od drugih. Jezikom se razvija identitet i duhovnost jednog naroda. On nije samo sredstvo za sporazumijevanje, već i veoma bitno oruđe nacionalne kulture, jer jezička kultura svakog pojedinca je i ogledalo njegove opšte kulture. Jezik je izraz čovjekovog duhovnog i intelektualnog bića. On je živa materija i treba ga njegovati, upotrebljavati i izučavati. Jezik je most sa prošlošću, ali i most sa budućnošću, amanet koji se ostavlja potomcima. Na lingvističkoj mapi i kulturološkoj istorijskoj značajki veoma upečatljivo mjesto na prostoru staroslavenskih jezika zauzima bosanski jezik. Bosanski jezik je žila kucavica bosanskog naroda, njegovo blago i najuzvišeniji izraz bosanskog identiteta. On je izvorište koje moramo sačuvati od najezde globalizacije, da se ne izgubimo u najezdi jačih, da nam se ne zametne svaki trag. Jer opominje ona mudra Periklova izreka: tajna slobode počiva u hrabrosti, jedan narod je samo slobodan onda kada zasnuje svoje samoopredjeljenje putem jezika. Prva svjedočanstva o upotrebi imena bosanski jezik datiraju još iz polovine 10. vijeka. Kasnije je taj termin često korišten u istorijskim arhivama, a posebno u osmanlijskoj epohi. Poznati bosanski pisac kojega Srbi pripisuju sebi, Petar Kočić, pri pojavi germanizacije je napisao: germanizacija dovodi do varvarstva prema našem velikom, silnom, sjajnom i slobodnom bosanskom jeziku. Bosanskim jezikom u Bosni i Hercegovini govori oko 2.200.000 stanovnika, najčešće Bošnjaka. To znači da je to najzastupljeniji jezik u našoj zemlji. Jezik svaki, pa i naš bosanski, ljude zbližava u komunikaciji, daje prostor u kojem se stvara lični pogled na svijet i stvara svoju životnu filozofiju, radost i sve ono što je najvažnije i najbitnije. Nažalost, bosanski jezik čini se, umjesto da je važna lingvistička značajka, on postaje politički cilj kojim pojedini političari, osobito u Republici Srpskoj, ne priznaju ga, negiraju. Negiraju njegov autentični naziv. Oni mu kroz politička htjenja daju svoj naziv, zovu ga bošnjački jezik, te i time doprinose daljoj dezintegraciji društva i zajednice u cijelini. Bosanski jezik je državotvorna ustavna kategorija i ničim se u nižim ustavnim kategorijama ta činjenica ne smije zanemarivati. Bosanski jezik nije problem u Srbiji, ali je problem u Republici Srpskoj. Bosanski jezik je priznat u Norveškoj, Švedskoj, Danskoj i mnogim evropskim i svjetskim zemljama, ali se diskriminiše u manjem BiH entitetu. Svakako, najgrlatiji zagovornik nametanja naziva bošnjački jezik je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Ne čudi glasnost ovog političara koji sve više gubi naklonost u vlastitom korpusu, nego nereagovanje i inertnost političara iz Sarajeva kojima je ova politička zloupotreba bosanskog jezika odavno najavljena promjenom dugogodišnjih naziva gradova: Bosanski Novi, Bosanski Brod, Bosanska Dubica, Bosanska Gradiška. Ova politika nerazumijevanja nimalo nije bezazlena
i može imati nesagledive posljedice po integritet jednog naroda, njegovu osnovnu značajku ukoliko se znanstvenici ne pozabave ovom temom, jer oni su jedino kompetentni u suštinskom rješavanju ovog problema. Treba stati u odbranu od političkog pa i skupštinskog glasanja o nazivu jednog jezika starog vjekovima, jer nijedna odluka, nijedan paragraf to ne može promijeniti ako to narod ne da, pa ni sam Milorad Dodik. Zato svaka pohvala na dostojanstvu i odlučnom stavu direktoru škole u Kozarcu, Mirzetu Mujiću, koji je raspisao konkurs za nastavnika bosanskog jezika i time naukao posjetu i reakciju prosvjetnih inspektora Republike Srpske. Kapa do zemlje, direktore, tako se brani dostojanstvo jednog naroda po cijenu otkaza. Ovo je svijetao primjer stava i kičme predstavnika jednog naroda. Naziv jezika bošnjačkog naroda je bosanski i mi ćemo se pozvati na član 7 koji upravo tretira to, kaže ovaj direktor. Na kraju dalo bi se zaključiti, ako se bosanski jezik ne bude branio ovako u školama, na fakultetima, političke institucije će možda i uspjeti u svojim namjerama. Dakle, do nas je.